Pamirsa disampun pengerau galungan miwah kuningan. Pengarga bawi ring peternak ring Kabupaten Tabanan, Kantun Ageng, kantos seket siki tali kilo. Harga inucap ketarkayang pacang memargi kantos warse nejagi rauh, sepisanan dados harga pini ageng selami warse pungkuran. Peternak bawi ring Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Iketut Gede Jaya Ade Nguningayang harga adol bawi kantun ageng wusan kalungan miwah kuningan. Katanya nih kantor seket tali rupiah kilo, harga inucap kantun patah sekali nyang regalungan miwah kuningan lintang. Puniki kepanggih mawinan pengarsan bawi antar pulau kantun ageng nanging populasi bawi ring Bali akidik ritepengan mangkin. Pengarsan antar pulau Katujuang ke Sulawesi Utara, Pontianak miwah Manado. Ketarkayang kahanan argas kade mangkin kanton memarki kantos ring warsani jagirau, napi malih ring panguntat warse wenten pengrau nataru saning ngawinang arga adol tur pengarsan miwah pengiriman bawi Bali nyan sanincap antar pulau. Sinarengan ring panincapan arga bawi siap potong puniki menjanten mausana ring arga adol bibit bawi ring peternak inggih punika siki koma 4 yuta aukod. Lianan punika aunutin saking monitoring harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kabupaten Tabanan ring sawetara pasar tradisional usan rainan kepanggih wenten penadunan harga sawetara komoditis kadi daging bawi siada setali rupiah kilo, kentang plekutus tali rupiah kilo. Manik bisnis Bali Nguningayang.